Ita, isagot mi kadakal ti istorya Ana Pauluan. Di agpalpalama. Tampok itangal daw iti panagigasangga sa Timurtal a hero. Dito'y drama Ana Pauluan. Alipogpog! Nagbayag matlakit din ti aglako iti pandesal. Kuna na mangirwa. Itayak pa dito isango ti panaderya. Ambong lakay! Mabisinag! Ha? Ne! Sino ka? Siyak ninit-nit! Ulila akon! Awan matkabsat ko! Si siyak lang nga anak datatang kananang ko anal mas iti bagyo nga undoy! Ne! Nagadun ti impagam. Idin to tawan mo't dinamag ko. Dilang nagan mo ti dinamag ko. Tapno maamuan nyo Nakakaasyak ngamin! Sa anak anangan idikalman! Sa ita! Sa anak mananamangan na di nakasyan! We, mang konsensya pay mat. Dayto yan ti pandesal ama. Agbalor iti 30 ang pisos dayta. Ay, ha, yaman na. Unaklano di naklakwan ta nagbayag kamat. Imbagak nga rod itayan, ano makauray kayo, lakwan kayo. Katuwan ko naman. Ha? Inuray ko pa'y amaluto ijay urnuan. Iso nga rod ama kasingit pa'y lang ang takaad-adaw. Wan ha. Yaman na ka. Dahito iti bayad na. Thank you, ama. Ama! Kayat ko dahi tapandesal! Makapangpanganak launa yan iti pandesal! Ay, manig sigurado ka talaga. Ay, Ne, dahito yan. May sa tiitid mo kanyak! Nagadula nga rod dahi ta nakasupot! Ha? Ay, sige. Dayo nak itidwa. Talo amin ang dahi tapandesal mo. Sige. Panawan ka dito isangot ti panadirya. Nagadumot tanday taginatang mo apandisal, apong. Wan tapno adaw manay apamigatantan. Sa bagay, saan ka ang nagluto iti pamigatan? Mamigatan. Adda ka di papanam ita. Jakam mo, apong. Sa bagay. Agi na nakamot ngamin. Adda agap apo di tarwar, apong. Ay, siya kung timang kita. Hop. Ha? Sika? Di gayam ti balayo! Nagdakal! Singurot nak. Wan! Dinak nasiputan! Gaputa naglinglingadak! Kaasyandak maten apong lakay! Aniya? Katno inikan ka ni tita Lua pandesal? Ampunan na kun! Na? Alaan na kun nga po kom! Awan pagawidak! Kakaasi ang kamat maturog iti higit ti kalsada! Nudaduma! Ijay pa'y simenteryo! Anya? Ay, anyan day ta? Agpaiso apong! Iso ang kasyanak! Alaan na kun! Kat pagbalinan na kun nga apo ko! Nasingpet asaan ti ubing akinaasyam, apong. Pagkunamat. Nudaduma, sa bali ti panangkit kita na kanyak. Kasla kagura, nak. Bayam ta bagbaga akto. Saan, apong? Ne, Bayan nyo lang. ay, saan Masapula may suro iti rumbang. Nagpaampon ditoy. Ngarod, agtulnog ka data. Iso, ti makibagay. Saan kat adata? Baybayan nyo latta, apong. Uray anyat aramidan na. Baybayan nyo. Kastaunay titurog ni apong bobod. Ngamsyak, talaga asa anak ang makaturog. Nabayaga kong dito'y daga. Nga maging gaita, saan ko pa'y langam mo no kasano ti maturog? Ha? Kasla da tao di tarwar.
Amang ano saan pa'y matlaan nakaturog tayo ubing? Kita man no isuday ta adda dita. Kunak tumet nga isuday ta adda dita batog tiri daw. Makitak day ta nga ubing nga uray saan ko nga ilukat tiri daw. Ngam, anyat ar-aramiden na dita. Kasla kayat na alukatan tiri daw. Ngam, agamak. Amangan no at damasapol na. Oh, apay ang nakigtot ka? Itay pa'y apalpaliiwan ka. Kasla, adda kayat mo nga ibaga. Adda ka di? Kunak no nakaturog kayo ni tikadwam alakay. Nagawan kat asursuro day ito nga ubingan. Apay adi ka pa'y lamaturog. Sikat pirumbang apagdamagak iti kasta, ubing. Apay adi ka pa'y lamaturog. Anyat ar-aramidam dito'y batog tiri daw ti silad nga ayan mikin ni apong ko. Kunak ngamin no nakaturog kayon. Taapay no nakaturog kamin. Ha? Awan? Sige, inak maturogan. Dakas ti kinatao day tangubing. Madlaw iti garaw ken panagsasauna. Agpakadaak apong. Adanas kanya asikaswak iti sa bali a lugar. Ne, apay ngaya dinak ikuyog. Narigat ngamin. No panawan nyo ti kinaasyan nyo nga ubing. Ngawan kadwa na dito balay ta. At dalakat nga roden makatubang iti isusurot ko kan ka. Apong, awan ti parikot nga uray di ka sumurot kanyak. Bastag bati ka. Sige, no iso ti kunam. Ay, ayan gayam ka din ni net-net. Kinunanamet amapan ijay sentro. Agsublinto ka no inton malam. Kaasimat day nga obeng. Isungarod abantayan nyo apon. Aywanan nyo, kas pudpud no nga apo ko yo. Dayjay to ti mga sikaso kada kayo. No saan kay ton ama kabael? Adda nga ta dumta nga gundaway kanyak. Asa anak to ama kabaal apok. Hehehe. Amin a tao, agkapsot apong. Lumakay, ken bumakit ti tao. Huan matkit di Si kalang ti saan alumakaya pok. Sige apon, agbati kayon. Nasken na mapanakon iti disso nga ayan ti makasapul kanyak. Umay kan ka anakan. Ikargatan ijay lugan dagiti tinapay ta agi deliver tan. When ikit. Apay ngay nga awan mat dagiti nakabasket at tinapay dito'y panaderyan. Ha? Nagikarga ka din ijay delivery van. Saan mat? Ikit. Ha? Nana! Ha? Oh, apay si ka nga ubing, anyat ibagam. Nakitak dagiti lalaki. Binunag damin dagiti tinapay diti panaderyayo. Kat inlugan da ijay lugan nga inruwar mo ita iti garahe. Ha? Asino alalaki? Tsak ibagbagan kada kayo. Anya? Asino dagijay? Amamom ka di? Saan? Sige, mapanakon. Agyaman kayo Taimbagakpay kada kayo tinakitak. Hoy, Ubing! Ubing, agsubli ka! Ikit, nagdakkel ti buksit dayjay nga ubing. Ngam saan nan sama talok magdayjay. Anya? Kamakamak ikit. Nagisukibot lakit di iti ado at tinapay dayjay. Awanin dagiti tinapay ko. Ay ngam sana mabalin. Masapul amaamuak no asino dagiti ng takaw. Wartan analawag kakadwa. Agasem, punan kan ganansya. Kukuha tayo amin. Ngem ti jackpot, ket tilugan. Anay taray tayo. Kasi ba, jayakin ko kay ti panadirya! Ha! Saor kayo? Oh, simurot ka magayam. Saor kayo? Apingi apinanawan da. Ito na ito yung beng.
Pasalsali ka nga, ubing. Nagkuna, sumurot ka dito tiyandaan. Saan ako nga agsubli iti ayan jay lakay ang nangampon kanyag? Sige, gumapang ka. Kaputawan na kita makinabaknang. Di mon kaya ti agsubli jay. Katno da kayo tinangibawon kanyak ijay. Tagiwat mo. Ikanda kiti tangdan ko. Adun tin surok kada kayo apagkwartaan nyo. Ngam awan pa'y tangdan ko mat. Tangdanan da! Nakasursuro ka matan si Kang Ubing. Bakay katuso! Di mabayang katuso! Batang kalye ko naman. Alam, apay nga agdawat ka pa'y latangdan mo. Ket nagdakkel da ita sukibot mo. Dagitan tinapay titangdan mo. Agpaiso! Nagado at tinapay tiin sukibot ko. Ngamjak makan amin dagitoy. Ne. Apay nga ay. Imbundaris mo matan dagitain sukibot mo at tinapay. Matlamakan amin dagita. Mabanglis danton ah. Kwarta ti kayat ko nga ito diyaw. Na. Nakasursuro ka talagan. Andoy. Ikaman iti sanga gasot a pisos. Jak kayat ti sanga gasot. Ah, nita, anya nga ron ti kayat mo? Sa gasot a pisos, wenno bakalan ka na! Anya, sumungbat ka! Kayat mo, tabakalan ka! Saan? Saanan? Marayan, napakagtutan busing! Marayan! Surutan nyo! Ne, apay boss! Apay surutan mi boss! Surutan nyo kat isubliyo ditoy! Delikado na ijay, no ibaga na iti sabali a tao! Tinakita na, ngay naramid tayo! Apong bubod! At akon! Nagapwam! Ijayan taglaklako iti ado at tinapay. Napanan nagipulong kadag iti pulis. Anya? Apaya nagipulong iti pulis. Anyat impulong na. Katnod na ng takaw iti amin at tinapay iti bakery na. Kat inalada pa'y jay lugan na. Ha? Awanin dagitay tinapay. Agraman jay lugan na apong. Amangan no matulungan nyo. Tatuntunan nyo ti ayan dagijag tatakaw. Nicolas ti makaamoy ti dahitan. Amok, anapanan iti balay ti akin ko, kwa iti panaderya. Ha? May dumduma da di apol, oy. Nagsobli nga tan, Nicolas. Apong! Ingkay... Ha? Adakan net-net? Wan! Ibagbagak kan ni apong tinapasamak ijay panaderya. Apaggatgatangan na itinapudot at tinapay. No kasta? Sumurot ka kada kami kin Apong bubod. Ha? Papanan tayo? Apong, ikuyog ta day nga ubing. Di yu ipalubo sa makalibas. Ha? Eh, agawid ako niya jabalay mi. Saan ka ang makalisi? Kasapulan da ka ita, si ka nga ubing. Isu sumurot ka kada kami. Dagita ti agtatakaw iti ado at tinapay. Agraman tilugan ijay panaderya. Aha! Naglaing kan nga ubing. Tayo tudo na kit din. Bakalan ka net-net. Kila ibagbagam kadagiti tao. Apay sumat! Nita! Ibabawim timbagam! Ibatan na! Ipatan din nga ubing! Nita! Sino na ito? Asino ka akot tongit akon di asin ang kanya ka? Ibatam day nga ubing. Sakti sangwam. Aha! Tanagtured. Nakarit ka si kakulapit. Dahito'y ti paragin ka! Sige, dumanog ka pa'y. Kasta. Anay ko. Nagtangkanan dito at tao. Sakti masaksakitan. Idinto ta sakti ang dandanog. Da kayo amin nakakadwa da ito'y atao. Awanan ti lusot yo. Ta sino ka amang ibagbagay ti dayta? Kitaan nyo dagiti umasidag. Kitaan nyo. Polis! Abay! Asino titiliwan da? Dagita! Dagita ti agtatakaw! Saan da kami matileo? Saan kayo ang makalibas? Anay ko! Iba't ang timak!
Arestado kayo! Awang basol me, Apo Polis! Bidot ti pamabasol da ka na kami! Ikan makalisi pa itutoy pa to. Napayagan na tiktik-tikan na ka. Matiliwan da kayo mutlangan. Ay, san? Awang basol me! Awang basol me! Isupliyo dagiti tinapay at tinakaw yun. Agraman jalugan ko. Inla ko min lugan. Wanan! Sana po lang di magbagana, Ala, Apo! sumurot ka, Presinto. Ah, Ijayan ti pang-imbestigaran mi kada kayo. ay, san? Sige, sir. Ah, Da kayong ti makamo kadagiti ngagtatakaw. ay, kwa. Apong, agawid tan. Umayak man! Ay, saanan basang? Dagiti pulis ti makamukan ka. Ay, Apo Pulis. Makamo kayon, iti na ito yung balasitang. Agawid tan, Apo? Ditan kagayem, tinagibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakigasang gasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kan iti direksyon Kirby Riliera. Sound effects June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipogpog!